Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanzonzo sekulethela zona-ke indaba ifika ngaso-ke isikhathi. Ubaba-ke uMsholozi ukhalile-ke izolo laphana-ke kumgubho wayo-ke i-MK. Sokhumbula ukuthi mbukele i-MK ibigubha-ke unyaka wayo wokuqala selokhu yasungula-ke. Ubaba uMsholozi uyakhala ngayo-ke laphana-ke inhlangano-ke ehlanganise-ke abamnyama kanye nabo-ke abamhlophe okuthiwa i-GNU. Uthi-ke iyona-ke eyatshontsha-ke amavoti ayo-ke i-MK njengoba-ke kade kuvotelwa nje. Uthi-ke labantu-ke abamnyama-ke abahlangane-ke bevotele-ke yona-ke i-MK. Uma-ke sekuqedwe ukuthi-ke bethathe izwi labantu-ke abamnyama sebengabuyela-ke emaqenjini-ke abo. Le nkulumo-ke mbukeli engikuzwisa yona-ke awuyizwe-ke mathupha yona njengoba-ke kade ngikutshela yona. Siyabonga. Mfowethu bahlangana nabelungu, nina nibone ngathi incane lento ngoba ngikaze nginizwe nikhuluma sengathi kuhle nje. Kunento lapha ngazi ukuthi ibizwa kuthiwa yini uhulumeni ephetheyo la, angilazi igama layo, kodwa inabelungu nabantu abamnyama laba abebephethe le organization yethu bazongitshela ngala ukuthi konje kuthiwa yini. Okay, ngoba niyayazi ke kulungile. Kuye kwenza njani? Kuthema sekuthiwa ngoba santshontshelwa amavoti ethu, sebehlanganisa ngawo laphaya bebizana bodwa. Into eyenzekile into engicabanga ukuthi namhlanje okhokho bethu lapha bakhona abathukuthele bayafa. Kwathi uma sekunzima kwavuka isisho esidala sokuthi umanise empini kube khona abahlamukayo ngala bashone ngale 10 babizwa ngokuthi wani konje amambuka. Zambuka ezakithi zayojoyina abelungu, phethwa abelungu manje. Into ekubonisayo ukuthi abantu abonile akubona laba bathi senza iphutha, sebeyingxenye, iningi laba licebile maye babo. Leyo nkinga esibhekene nayo, ngamanye amazwi ngemva kokuthi sithi siyayilungisa lento kuye kwasetshenziswa wonke amaqhinga ukuthi singayenzi lento esifuna ukuyenza ukuthi siphathe izwe lethu, and sinamandla manje okwenza lokho. Nina besilo sekudingeka ivoti kuphela. Eyinkulumo sayenza, eyikhali sayenza, ile eyasifikisa ekutheni sibe namandla okuvota. Fanele sivote sithole i2/3 majority, sithole iningi lamavoti, sithathe izwe lethu. Iyasehlula madoda no mama, isehlula kanjani lento? Iyasehlula makholwa, isehlula kanjani lento? Iyasehlula sonke. Uyazi ukuba besingafuni ukuthi siyeke amaqembu ethu nento esicabangayo nokukhohliswa. Ukuba nje njengoba sila sibaningi kangaka, simeme nabanye abantu ukuthi kuleli vote elizayo ake sikhohlwe ezinye izinto nokubanga kwamaqembu ethu whatever. Sonke thina ndle mnyama ke sivote sithathe izwe lethu. Sizoqeda indlala, soqeda indlala, soqeda ukuhlupheka, soqeda ukubukelwa phansi, ke sibe ngabantu. Kuthi ke ngemva kwaleyo voti ebese abantu ke bayivotela ilokhuzana zabo, asinankinga, kodwa sesiliphethe izwe kanye nje.
mzwa kwethu ingasehlula leyo nto